Khume minutes tsena kuphela hora ya 12 nhlakana Afrika-Dzonga nhlakana mingisero mngena lona FM na kuhlanganisa kolonga ingisela xitichi xirkongo ku ningisero la Gauteng ya Mpumalanga a Northwest Limpopo kumbe weni kuma ku audio streaming ya mngena lona fm.co.za. Mina ni khalanga Pat Matebola n'wana risimato wa Jim wa xithlango maxingiritano wa xichachana makunalo wa ndandadzi va kokwame hinkwavo lavo ya na van'wana pfana va tlula kona xikarhi ntani ya languta laha papa va nga ntsalela kona bukwini ku na kun'wana va ntsalele kona ku ni swi hlaya kahle se ntani ni ya yi languta ku endla leswaku hi kota ku va ni mahlaya hinkwavo kokwana mina swi nga endleka kuma ku na wehe exaka ra mina hi mhaka ku ni koti ku hlaya a wu swi twi ku va ka xihlomulo va ka hina ma yi vo mhaka kona se na vona ku Afrika wa vulavula wu sungula sweswi ku fika le ka awara ya 2 nhlekani lowu khenseli swinene loko mi hi lombe ndleve kona mi nga hi lomba ndleve mi ri koho hambi mi le movheni yale ya n'wehe manyunyu wa khensa swinene hambi mi ni yingisela mi ri eka exibazanini ha khensa swinene hambi sweswi swin'wana swibazani va nge mi khandziyisiwa hi nkani na mi nga lava ku khandziya swona ve mu khandziyisiwa ku na un'wana nga ni rhumela hungu laha ku aka dingamazi a ku ri ku na xitereke xi nga ri ku heleni hi ku van'wamathekisi va sindzisa vanhu ku va khandziya mathekisi ku tlola ku va va khandziya bazi ni tshame ni swi vula siku rin'wana lani ku nga ri khale tibazi tithekisi leti mi ta kuma tipakile ti nga ha ri na ntirho leswi ti tarisaka swiswona a ni swi tivi xivangelo xa koho lexi endlaku tithekisi ti tala i mhaka ya yini i mhaka ya ndzawulo liya ya timhaka ta vutleketli kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalaho ke se loko mi ze mi tikuma mi kha mi sindzisa vanhu ku va vakhandziyi hi nkani swo vula sweswo ku nga ri khale na valava mi va sindzisaka mi nge hi va kumi se loko mi nga ha va kumi na valava mi va sindzisaka swi ta vula yini swi to vula ku hayi a swi nga koteki ku va vanhu va khandziya mathekisi ya n'wehe loko ku ri ku mi ta tlherisa loko ku ri ku eman'wina mi ta vona ku mi ya tirhisa yini ku ya emahlweni ku hi ntumbuluko wa koho hi nawu wa koho a mi nga fanelangi ku sindzisa vanhu ku va khandziya mathekisi ya n'wehe ku anakeni ya n'wini mi xavele n'wini se loko mi xavele n'wehe vanhu va sindziseriwa hi ku ntwa mi yingisela henhla ku van'wana va chichiwa na hi swibamu va byeriwa ku fa mi ya khandziya thekisi mi suka bazini se ti vutisa ku kanjhani kambe loko a ri kwalano va ri tiko ra Afrika-Dzonga hi ku ya hi mbulavulo wa ka Lieutenant Mkhwanazi ri tikomba ri lahleke ri tikomba ri lahleke kumbe ri hetelele ri lahlekile ku sukusela loko ku tiwa ka nhlawulo ya hlawula vurhangeri bya African National Congress hi lembe ra 2007 ma yi tsundzuka nhlawulo luwa wa lembe ra 2007 laha loko va ku vulavula mutshamaxitulu Patrick Mosiwa le kota lava va ri va rhumiwa va hundzuluxa mavoko leswa swo ka cinciwa ku nga yingiselaniwi ka conference liya se hi laha swi nga sungula kona ku va se va na maphorisa lomu ti-corridor kumbe lomu tivhenini kumbe lomu ti-CSE ti-charge office community service center laha hina hi nge ri ti-charge office va hamba va vitana va comrade se ni ku kambe na lembe leri ya ku ri vanhu va ndhuma hi minkarhi ya liya ku ri vanhu vo fana na va Julius Malema vanhu vo fana na va Dr. lava sweswi nga Professor Blade Nzimande vanhu vo fana na va Zwelinzima Vavi van'wana lava va kha va va rhanga mahlweni hi nkarhi luwa loko ku tiwa ka conference leya ya le Polokwane se va nge swi swo tala na ku onhaka swi le xiphoriseni swi onhake endzhaku ka sweswo mi ta tsundzuka ku hi tshame hi vulavula na va Ipusa va kombisa timhaka ta ku vuye hi lembe ra 2008 ku sungula ku susiwa swiyengeyenge swo hambanahambana leswi swi ri koho eka ndzawulo ya maphorisa sweswo va ti-murder and robber unit sweswo swa ku taniya va kha va susetela swi ka swi suseteriwa se swa vulavurisana na leswi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va vulavulaka so se hi la ku twa n'wehe ku loko mi nga mi twa hi laha lieutenant va vulavula koho masiku ya 2 laha nga hundza mi vone yini mi twe yini mi angula mu ku yini n'we ka tiko ra hina hi ndlela yaleyo i mhaka yo sungula yaleyo yin'wana leyi hi lava ku yi anamisa ka leya va kha va vulavula i timhaka leti ta ku ongeti va bohiwa va hlayisiwa ku tlula vanhu lava ka va nga onhangiki nchumu hi ku ya hi timali leti a ti kha ti pimanyetiwa ku munhu loyi a nga ri ku na nandzu a nga ri na ntirho i ta nyikiwa kwalomu ya ka R350 wa tirhandi
kasi loko a ri akhotsweni u tirhiseriwa kwalomuya ka va 15 wa magidi hi n'hweti leyi vengi i 500 hi siku kambe loko ni nga hi kha hi lulamisela nongonoko lowu ndzi byela mungumeleri tika ku nga va ka ku vuriwa sweswi ku va tirhiseriwa 500 hi siku kambe yo va mali yi ngo huma hi mavito ya vona a va yi voni a va yi voni mi vula ku vabohi va nga va tirhisa madzana na swi tiva ku swi katsa na mati na hinkwaswo rent na okay a hi vuyiseni hi 15,000 mi ngo lata yi ri 15,000 hi n'hweti yi vona ku va na mati na lava tshama kona gezi na swakudya ku nga va ku ri yona hambi van'wana va nga ri ku hanyeni lava va ta hanyela n'hweti hinkwayo 6,000 5,000 se a ni tivi tatwa n'wina hi hafu ku bile awara ya 12 hi ndlela yaleyo kasi hi hafu ku bile awara ya n'we xana i ntiyiso ke ku swipyopyi swi le ku hoxeni xandla ka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu nako loko ku ri ku ntiyiso hikokwalaho ka yini mi ku i ntiyiso kasi xa vumbirhi swa fanelake ku vaxisati na vaxinuna va nwa byala ku fana hayi ta vuya namuntlha veri malembe ndzhaku va kokoko kwa hina veri hayikho a ku nwa vaxinuna byala sweswi ku nwa futhi vulavisisi bya komba ku lava nwa ngo byala vaxisati se hi lava ku tatwa n'wina hi hafu ku bele awara yan'we kambe sweswi hi byeleni teti mi nga na tona timhaka ka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 naswo tiyisisani leswaku nkandziyiso wa n'we ku va ku ri n'wina mi ri n'wexe hi ndlela leyi ka nkandziyiso lowu ku va ku ri n'wina mi ri n'wexe hi twa n'wina ku ya emahlweni a hi ndleleni tani hi ku laha se mingiseri wa mina hi fike amakumu hi laha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. nongonoko Afrika wa vulavula 17 timinete ntsena ku bela awara ya 12 amukeleni loyi mingiseri ni hleka njani khalanga njani hi pfukele hi ngo vona pati hayi hlayisekile swinene khalanga a ni lava ku teka thopiki leya mi ri na heto leyi nga ni tsakisa ngopfu leya ku nyikiwa ku hambana ku hayi vanhu va rhandza ku tirhisa mhaka ya ku hi ngo va hi nyikiwe ku hambana ku va vanhu va nga swi fikelelangi swilo swo karhi ma vona i ku lexi ni nga xi langutisa khalanga i ku minkarhi yo tala swi nga twala onge munhu loyi a nge a hi nyikiwangi ku fana i va a karhi a ringeta ku justify vulolo bya yena ku hikokwalaho ka hina a ri hava swo karhi kumbe a nga fikelelangi swo karhi kambe loko hi vulavula hi mhaka ya ku nyikiwa khalanga ni nga ku i mhaka leyi nga broad swinene ende xin'wana xa kona i ku mhaka ya ku hi nyika hi mani swi ya ngopfu hi vupfumeri bya munhu ku munhu i yime kwini loko i pfumela ngopfu ka vupfumeri bya xikreste the premise yaliya ku i ta va i nyikiwe hi muvumbi hi xikwembu loko i nga pfumeli ka swona swi ri i ta va eka i believer ka mhaka ya ku i swi pfumelaka swona kambe loko ni ku nyikiwa swibroad khalanga ni vula ku ku na ku nyikiwa eka ti-skills ku na ku nyikiwa eka swa xikolo ku na ku nyikiwa eka swa vurhangeri na swin'wana swo tala eka swilo hinkwaswo leswi mi kuma ku munhu i va a nyikiwe ka swona mi kuma ku a hi fani ku na lava nga nyikiwaka swo karhi mi kuma ku va good ka ti-skills munhu mi kuma ku exikolweni a nga good mara loko se swi ta ka mitlangu mi kuma ku i good wa tsutsuma ku Usain Bolt lava mi kuma ku a hi munhu un'wana na un'wana a nga ta xi tsutsuma xipidi lexi va xi tsutsumaka nkulukumba lava loko mi langutisa munhu wo fana na ku ta mi tshami mi nyika xikombiso hi munhu wo fana na nkulukumba Bill Gates i munhu loyi a nga dropa out va kha va dyondza tidyondzo ta le henhla college kumbe university mara va tlhela va tumbuluxa xilo lexi mi kuma ku vanhu va lava dyondzaka xikolo va tlhela va tirha hansi ka vona mi kuma ku i munhu loyi a nga tlhela a hetelela ku va yena at some point the richest person la misaveni so hi marito lama khalanga a lava ku ringeta ku kombisa ku this thing ya ku vanhu a hi nyikiwangi ku fana ni vona nga ku yi na ntiyiso swinene hambi ku ri n'wina ntirho walowu mi wu tirhaka kwalani khalanga a hi mana nga wu ndlaku ende ku tlhela ku va ku ri vutihlamuleri bya hina ku va hi humesela handle tinyiko leti hi nga na toho hi nga tswariwa hi nyikiwe toho kambe tinyiko ti nge fani ta hambana ni pfumelela na n'wina 100% kwalano ku tinyiko ta hambana
kambe mi nge ti mi ta ni byela namuntlha n'wina mi ku n'wina mi le ku hluphekeni mi tlela hansi ka buloho hi mhaka ya nyiko hi la mina ni nga koho sweswi ku loko munhu a tsandzeka ku kuma leswi a swi ta endla ku kumbexana a va na byetlelo kumbe a va na yini kumbe va ni i ta ku a hi nyikiwangi ku fana hi la mina ni nga koho ku hi luya Bill Gates ya lomu vulaka yena a nga nyikiwangi swa ku ya xikolweni kambe i ndle swin'wana. Ende that's why ni twe loko ni sungula khale ni nga ni kombisa ku van'wana loko se va ku a hi nyikiwangi ku fana ku va ku ri ndlela ya ku lava ku ringeta ku justify mhaka ya vulolo ende hala tlhelo ku tlhela ku va ku ri vutihlamuleri bya hina tanihi vanhu ku va hi karhi hi humesela erivaleni tinyiko leti hi nga na tona. Point ya mina hi yaleyo khalanga ene yaleyo point mi yi vulaku kumbexani hi nga tlhe hi kombetela lava a hi nga fanele hi kombetela vona ku nga varhangeri va hina ku hi yo mhaka a swikolweni loko ka ha dyondziwa loko to suka a mi vhe mi kombiwa tindlela to hambanahambana ivi un'wana a kumeka ku loyiwani swa yena hi leswi loyiwani swa yena hi leswiya leswi swi nga ha ri ku kona namuntlha. Ntiyiso ngopfu walowo khalanga. Ni mi twile wakesa ku na kun'wana muyingiseri tolo a nga vulavula hi timhaka ta ku i tsakise hi loko ni vulavula hi mhaka ya movha leya ya 1979 ku nga vona khome movha ya 1979 namuntlha hi 2025 a ku vona leyi ya gonya swikopo hi 5 yi nga cincangi yi gonya na tolo hi ku leya sweswi a swi pfumeli ku hi xava a hi amukeleni n'wana muyingiseri lo nhlekani. Hayi minjhani va khalanga papa mina hi pfukeni n'wina minjhani. hayi va lambela va na xikala vito laha tshamini. Aye papa. Hayi mehe leswi ni vonaka swo namuntlha va khalanga ni kuma ku onge swikete leswi hi nga khandziya swi lahleke ti-direction swa la South Africa or swa Africa hinkwayo hi ku loko karhi hi languta ntshunxeko lowu ku na laha block-iwaka kona ende lava nga endlela ntshunxeko va tikomba onge va hundzuke ti-stumbling block ta ntshunxeko hi ku swi tikomba ku loko vo va ha ri kona because va lwile ntshunxeko a nge pfuki hi wu kumile. N'hweti ya ku hela ntsukulukumba n'wana a nga tshama a va deputy president eka 30 years wa ha vulavula ku hi tiko leri u ri lwele ngopfu ento tshame na le jele laha ni nga koti ku twisisa ku laha hi fike hi tlhelela kwale ndzhaku ka vasankhu na tihosi va nga hi byela ku hi vhotela vandla ro karhi ri ta hi nyika ntshunxeko hi tlhela hi tlhela na vafundhisi lava nga hi sungulela politiki leyi hi 1908 liya ya hundzuka SANC hi 1910 va ta hi hlamusela kahle ku vo ntshunxeko lowu va nga te hi wu vhotela hi 1994 loko va sungula va Reverend Dube na mapikela le ndzhaku leyi hi yoho leyi yona muthanana hi marito man'wana n'wina mi vula ku yini mi vula ku a ku fanele i yini swi nga hoxeka laha i ku vulavula hi ku ntshunxeko lowu lwela kumbe i ku vona onge ta hi ntshunxekanga. Ntshunxeko lowu a hi ntshunxekangi matiko hinkwawo ya Afrika hambi Zimbabwe or Mozambique since 1975 ko kayakayiwa ende Mozambique va dlayisa ku va hisa lava va maxele va ta ca maputukezi ni sure ku munhu namuntlha Mozambique a va ta vhotela maputukezi. Se mi tirhisa rito rin'wana mi swi twini mi te vo kayakaya mi vula yini loko mi ku vanhu va le ku kayakayini. Ku le ku kayakayiweni good pet hi ndlela leyi munhu u crossa tiko ne a languteni munhu a nga le Zimbabwe ni tirhe na nkulukumba n'wana wa le Zimbabwe a ni byela ku yena u tirhela mali ya ku xava muchini a ta tlhela a rima a byala fole a byala tibilara se mehe la South Africa ma swi vona ka ni tirheli mali ya muchini ni tirhela mali ya ku ni kurisa vana va nghena xikolo. Sweswi n'we loko mo teka n'wana n'we ni n'wi yisa a mix-a daka mehe ni yisa n'wana wa mehe exikolweni n'wana wa mehe loko a pasa yunivhesiti u ka tshama wa n'we u na kontraka ku xave na swikrete swi dameketiwe ti-double story mi ta tlhela mi tsutsuma n'we ma-politician mi ya byela hi ya mi akela tiyindlu mara luyani a nga n'wi dyondzelangi sweswiya. Se laha ku nga koho loko vaakatiko swo twisiseka ma vona Sanko laha hi ri koho nkarhi wa Gazankulu Sanko yo a yi rhangela va consumer boycott ivi na tihosi va vulavule hi ku heyi i ntshunxeko hi lowu vafundhisi va nga sungula politiki leyi that's why politiki yi fambisana na bibele yi fambisana na vafundhisi swigevenga swi athake politiki
ende van'wani vapfumeri va lo dyondzisiwa vugevenga hi mhaka ku lwiwa na mfumo luwa sweswi hi lowu mfumo hi wu kumile mara ma vona se vugevenga lebyiya byi ya mahlweni and namuntlha maphorisa ya dlayiwa hi mani hi varhangeri va maphorisa because a nge rhumeli phorisa ri nga amangi ri ya ka ndhawu ya dangerous because ta swigevenga leswi ya tichomi ta wena phela hlanhla leswi va swi vulavulaka i swi hi swa ku hanya and va ti tiva na voku va mani aniri sweswi mo cheka police station na yin'we la South Africa yi kala police station ya ku va na tikhamera loko mo pfuka a khale a wu paka movha police station hala handle muka ya tlhela loko va na swin'wana ku chekiwa tikhamera sweswi u nga ha paka imovha kwala edzanini handle va vutisama a ku na loko mi vula ku nga se yiviwa yi ri kwala zanini kwala xitaratini xexo yiviwa ku na tikhamera makumu va fika va cheka va swi vona ku va mani ma sweswi va ya cheka nemetweni hi mhaka yini va le ku hi seteleni a rezi hi swona tati nemetweni papa na cancer 0860002543 nakona ko Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ni kani bula na n'wana mingiseri namuntlha ni ku nkarhi lowu hi wo walowo hi va ku hi nyike n'wena ku mi ta na timhaka tihi kumbe tihi leti mi va ku mi ri na tona mi nga swi hlupheki mi famba mi lava nomboro ya mina ku laha nomboro ya khalanga mi kha mi vulela ku loko mi kume nomboro ya n'wina mi ta ni byela ku mi lava ku vulavula hi swi swa nongonoko ma swi vona hi yo mhaka i nkarhi wa n'wina lowu wa ku mi byela timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga ku mi ri na tona hi ndlela yaleyo na mi twa ku ntwi mi humelerisa ku lava va nge le ku ngheni vo tala va vo va le ku tshweni va lava ku vulavula hi liya yi nga nhlokomhaka hi lava ku vulavula hi yona a mi nga vileli hi ta mi nyika nkarhi wa ku va mi endla tani hi ndlela yaleyo kambe mhakankulu i ku hi ta sungula hi hafu ku pila awara ya 12 nhlekani lowu wa Xikwembu 0860002543 a hi ku twimingisero ra mina ku hi angula i ku yini eka mhaka yihi kumbe yihi leyi u nga va ku u ri na yona hi ndlela yoyoleyo loko hi vuya mahungu ya misava ya awara ya tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we hi ta va hi kha hi bula hi timhaka leti ya ti khumbaka vumbhoni lebyi nyikiweke eka Lieutenant Nhlanhla Mkhwanasi loko va kha va vulavula hi nkarhi luwa wa ntshamo luwa wa komiti ya nkarhinyana leyi nga leyi aka huvo yo endla milawu ku na mingiseri loyi a hi amukeleni yena hi twa ku angula kwini nhleka kalanga sibuke hi pfokeli bote minjhani n'we hlayisekile mhlongo a hi papa la ku kumbe ku vulavula hi mhaka yo vukorhokeri byin'wana mandza xikolo xa Sarima le Canmon People's Park no tsamala loko prima va nga fikanga exikolweni leyi nkarhi va faka va ndzi pfuka lera vora ku va famba va fambele xikolo ni nga ku ni problem hi vuhlayiseki bya xikolo xa Sarima hi mhaka ya muako wa xikolo lexiya a xi le ka condition ya right hi mpfhuka xi akiwa kwale ndzhaku leyi ndzeni loko nghena la titlilasini ku bekile i flori hi liya ya khale hi vona va karhi va tsutsuma kwalaha va picheka ni mathicara va timbalele makwayikwa ya vona nkosi yami a va ha koti ku fambafamba kahle department yi ringetile ku va yi tisanyana ti-contain for time being leswi va ti-temporary class but va ti tise hi mukhuva lowa a ti na mafasitere loko vutisiwa ku why ti ke mukhuva lowu nga ri na mafasitere va ku hayi va lava ti endleliwe timhaka ta mafasitere so lani va nga veva ku swi ta lava mali ya ku ringana ma 40,000 ku va ku endleka i mhaka mafasitere na mintlhanu leyi a va za va vuya back va ta hoxa mafasitere lamaya kwalaya va nga swi veka ku ni switina swi leswiya va nga fika va vekela i ti-content letiya se swi sungula ni ku wo switina leswiya manje vana a ka ha na vuhlayiseki a bya ha tshamisekanga so I think kumela Mr. Sambo kumbe va ta hi hlamusela ku endleka yini hi xiphemu xo nga tshama xi tshembisa ku xikolo xa Sarima xi ta akiwa evunyiwana ni mhaka yi la ti-contain ku endleka yini hi yona kambe ku na lava pfaku va ringete ku lava ku ta va lava ku twisisa ku endleka yini hi nga se taka xiyanimoya ku ringeta ku tihlanganisa na vona mi twa ku va ri yini vona va lava ndlela ya dyondzo ya hi ku i second manager va awe mhaka leyi khale ku ri karhi ku rhumeriwa i mapapila hi timhaka ta ku akiwa ka xikolo ni na yo leyiwani ya ti-content leti vulavulaka hi tona
but a ku na responding nga kumeka so far ku yisu ku yini mahlweni kumbe hi pfunekisi ku yini kahle kumbe pfunekisi ku yini kahle ka timhaka ta vuhlayiseki lebyi le vulavulaka hi byona na mithu a ku tirheki kalanga loko sweswi a mi ri kwala ximunge loko a mi lo fika mi nghena a mi ta swi vona na n'wina ku hayi a swi tshamisekanga ni mi twile ta leswi hi nga ta tshama hi ri kwalano a swo boha hi tata ku ta va na siku mi nga ta twa loko kambe hi ta ringeta ku va lava hi twa ku va angula va ku in case report wa mina inkomo hlayiseki inkomo sweswo mi ngisero mukela lona na FM loko ka hi vulavula hi kutani ku na un'wana a nga rhumela loko mi kha mi languta hala ka social media ku na vanhu va nga vulavula hi twa ku mana loyi a fana nga ri kona ka komiti leyi musi yena ina leswi loyi a fana nga ri kona ka komiti leyi musi ina leswi sweswo swa ku taniya ku fana na loko va kombisa timhaka ta ku murhangeri wa EFF i voniwe nandzu i voniwe nandzu ntiyiso sweswo kambe a nga se gweviwa kambe loko munhu a nga se gweviwa ku endleka yini loko munhu a voniwe nandzu a nga se gweviwa ku endleka yini a hi twenini leswi hi ta vuya hi nghena ka mhaka leyi hi tenga hi twa ku miri yini n'we andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula sweswo mi ngisero mukela lona na FM na ngona ku Africa wa vulavula 12 timinete ntsena ku pela hora ya 12 I'm tene ndari timhaka hi teteleto namuntlha hi bulaka hato Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi va vulavurile va nyika vumbhoni laha va nga nyika koka huwe endla milawu kambe ku na vanhu laya van'wani va na mapapa van'wani ku ndleka yini ku endleka yini hi vanhu lava va kokwa lava nga le ku tijikajikele na mapapa ma vona mani lava ava ku va ka diko va jikajika na papa ra vo kwala swin'wana swa leswi vanhu va vulaka so vengiwa lava ka va jikajika na papa un'wana ri ndambutsa swivutiso swa mune hi nkarhi wun'we mina xo tsala swi tele leswi vulavulaka se a hi tweni ku ngwemeri yini va ri mina laha ni nga vona kona ku la va nga implicate ka PKTT PTKA Political Killings Task Team investigation late general va nga extender to Fort Hare va pfala manyala ya vona hi ku hisa ti-office va dlaya va vuthala i matimu ma khuvela nga ta na tlhelo rero lero kambe a hi amukeleli mingixi ro sungula hi lo hi mi amukeleli le ka Munghana Lonene FM nhleka ayo butsa njani hi pfukele njhani na hi pfukile n'wana mani hi n'we vo vutisa swivutiso swa mune hi nkarhi wun'we ya mi tsandile butsa ni tsake ngopfu leswi tatana Mkhwanazi va nga sungula ku hi tlhantlha ku hi twisisa ku problem yi le kwihi problem leyi nga humelela a yi sungulangi hi 2007 ko va ku plan hinkwayo leyi a yi tirhisiwile ku yi nga tirhi yi sungule ku humelela ku yi cinca voko leswi a va nga swi lavisaka swona swilo leswi swi sungule hi va 98 loko ni lava ku twisisa politiki swin'wanyana swa swihundla leswi hina a hi swi twisisa ku loko mo hi hlaya hi analyzing ni nga tivi ku what is the cause ku va ku ri problem yo tala problem loko tatana the former president va humesiwa va hlongoriwa hi mhaka ya swibamu swilo swi sungule kwalaya ku hoxeka because a mi hlongoli munhu o ka a nga sungulangi problem ni ya tirhisa yena ku hi a nga na problem because a va nga ri kona ka mfumo a va ri KwaZulu-Natal se hina hi twisisa politiki leyi a hi twisisa ku problem leyi hi yona i nga ta khosa ku ANC yi kreka ku ve na vanhu lava nga vulavula ku hey leswi mi swi endlaku ANC yi ta davuka le xikarhi ni nga pfuki mi swi endlile mara because the analyze na vanhu va media a va yi tekela henhla a va nga yi twisisi ku yi sungule kwihi se loko yi ya ta ka 2007 hi leswi mi nga swi twa Mkhwanazi ku na maphorisa loko ku sungula phati yin'wanyana a va recruitiwa ku yaloyo mi nga yini ya yima na yena hi laha mi nga twa mi ku va ku swilo swo tala hi 2007 swi handukile because munhu loyi a nghenaku a nga trust na munhu na wun'we loyi a nga ka mfumo because va swi tiva ku a va ri against mina ku ni nga yi khomi disposition kumbe
ni twa sweswo kambe hi va lava vanhu va le ku vuriweni mavito ku laha swi ndise leswi laha swi ndise leswi hi vulavula na van'wana va maphorisa na va kombisa ku hi 2008 a ku ri loko ku sungula ku heva ku leswiwani unit yo so ya dlayiwa unit ya so ya dlayiwa swa ka swa huma se mativa leswi ni tsakisaka i nchumu wun'we tiphurete loko mi ya yitisisa loko moto mkwanazi iri loko a humesiwa n'wanuna luya ku ve na van'wanyana ka hina ka xiphorisa hi nga ha tirhi ntirho wa yini hi tsakela leswi humelelaka na loko hi ta a Polokwane a hi te ku javuleni kambe hi fike hi disappointeka loko ku wina the other side loko moza ni twisisa kwala ni ta yi twisisa ku problem se a yi nghenile ehansi ku van'wanyana la a va fanele va tirhela ku protecta tiko a va ri bias ku hi lava ku wina vihi that's why mi kuma ku a swi vulavuliwa na le ka ti-corridor ku comrade a hi endleli swilo swa so se a ku ri na division se loko mi kuma a henhla van'wanyani vo wela ka swilo leswiya a va fanele va nga welangi ka swona ene a swi ri wrong ene hi yo problem yo tala leyi loko mo n'wi twa munhu luya i chava ku kombisa ku a ni la ku kombisa ku ni yima na mani loko mo twa yin'wana leyi nga yi vulavula i ri vanhu vo tala mi tsakele ngopfu ni ya lavisisa na ku twisisa ku ka president ku tirhe mali yini mi nga twisisi ku problem a hi mali leyi nga tirha le ka president problem i vanhu lava nga khoma mali le va nghenelelaku tipolotiki loko ho n'wi endlisa so i ta va easy ku a nga koti ku hi controla loko hi yiva mali se swi fana na xilondza ni le ku xi horiseni kambe mendi wu le ku boleni andeni mara loko swi fika ka tatana Phete ku a ni va lavi loko mo twa ku tatana Phete va endleliwe vukhukhu ni ya lwise tatana Phete mi tshika ku i mani loyi a nga khosa ku ta mkhukhu laha ya ma yi twisisi iyo problem leyo vanhu vo tala loko va yi twisisa hi tekela ehenhla ene na loko vanhu va ta yi analyzer va analyzer ehenhla a va teki problem because tatana Mugwananzi i zama ku hi pfula matihlo kulo n'wina a mi fane mi nga rilelangi ku ya lwela ku ka tatana Zuma ku tirhe mali muni a mi fane mi lavisise ku mali leyi nga huma yi hume njhani i ya tirha leyi nakona yi humisiwe hi va mani because loko mi nga endli sweswo swi le ku endlekeni na sweswo and sweswo swi worse hi ku sweswo hi swi sungula loko hi ya ti-campaign ku hi lava faction leyi yi wina mi nga se sungula na ku vota ku va na timali ku kolekiwa ku endla swilo hinkwaswo mi yala na the end a ni le na ku sunguleni ka problem mativa mhaka yaleyo wun'wana muyingiseri i tshama a yi vula kwale a ni tivi ku mi nga mi swi tsundzuka eka hi vulavula hi timhaka ta loko ku vulavuriwa hi nkandla ku na vanhu vo tala a ku vulavuriwi hi vona lava va ri vaholobye va public works lava va assessa timhaka ta security lava vandla a ku vulavuriwi vona vanhu vo fana va Thula Sinesi va Nkosi na Tinhleko hi valava a ku nga vulavuriwi nchumu hi vona xin'wana na xin'wana xi vuya xi ya ka khale ka president Zuma because problem ya target a ku ri vona na sweswo loko mo twisisa ni vona ku case leyi yi tekaku 30 years 40 years yi nga sengeki i mhaka ya ku why hi nga tivutisi ku vanhu lava nga sungula ku negotiate swilo swa swibama hi nga se vulavula ku tatana Shabrisheki na Zuma va corrupt i va mani why lava va nga sengisiwi lava nga negotiate ku ya sengisiwa munhu wa le ndzhaku a mi le ku lweni na problem ni le ku lweni na trap leyi tirhisiwaka ku hi lava tatana Phete va nga namiseki kahle and a yi lavi faction leyi ya tatana Phete yi nghena se a mi le ku solveni ka problem ni le ku ngeteleni ka problem that's why mi kuma tiko leri ri kha ri pfurha mativa n'wanuna luya i pfule leswi hina a hi swi tiva mara a hi nga ri na vumbhoni byo hetisela na leswi loko hi twa ku hi mhaka ya ku kumbexani hi bias hi mhaka ya ku hi twisisa politiki ya vanhu va hala mara sweswi i sungula ku mi kombeta ku as long as hi la ku solve problem ehenhla a hi nga ta helo tiko leri ra misava leri ta pfurha that's why a zamena ku hi kombisa hi 2021 liya a loko a mi hlamusela ku hi mhaka liya ya loko ku kha ku lwiwa vanhu va kha va lwela ku tatana Zuma va khomiwile n'wina a mi kotangi ku twisisa ku problem i ncini na judiciary ya n'wina yi zama yi ngetelela ndzilo ku fana na tsunami kha mi vona ku nambu tele mi ya endla swilo swa wrong vanhu hinkwavo va pfanyekeli va kwasa va endla swilo hinkwaswo because a mi koti ku hlaya mudi ematweni kensile mana mama kensile va 0860 002543 tarteka riqingho rero ni pfumeleni sungula nombela
Palamende ya Rixaka, leyi Afrika wa vulavula. Ele ka mgana lona FM Komandela bari President Mastiva Museveni a Brussels anda kaloko ba ri a island va kha va vulavula va xavisa tiko ra Afrika-Dzonga leri van'wana va nge ri langutane na mintlhontlho hi ndlela yaleyo va ri va SIU Special Investigating Unit ve le ku landzeleriseni ka xiviko lexiya xi nga humesiwa lexi vulavulaka hi timhaka ta ku tekiwa ka swa timali exibedhlele xa le Tembisa se ve le ka n'wankumi wun'wana laha va nge le ku tekeni timovha na swin'wana sweswi va nge le ku swi endleni hi ndlela yoleyo ku teketela leswi va vona kongeti hi swona swi nga hetelela swi khumbeka ka timali leti ti nga tekiwa vanhu va kha va xota tibandage xibedhlele xi ka xi hohloka munhu a pake ti-Lamborghini ta 4 a mutini kambe a hi mi twimingisela mehe kumbe angula vukwini 0860 0025543 un'wana mingiselelo nhlekani Botpet papa minjhani hawa hi hlayisekile a khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi rini n'wina me mavonelo ya mehe Botpet no vona ra ku no xikwembu xi hi hlamurini ka kulukumba Mkhwanazi loko va kote ku ta hi ponisa xikan'we na vana va hina lava va ta tswariwaka wa ndzhaku ku ntiso wa Palisheka sweswi hi ta kota na ku tshemba na maphorisa hambi vo ku yimisa la ndleleni u ta kota ku yima hi ku amasunguleni a swi nga ndleki a wo risk ya vutomi bya wena loko wo yima hi ku a ku nga ri na phorisa a ku lo sala uniform kahle kahle kambe mi tshemba njhani loko ku vulavula munhu wun'we vanhu lavan'wana va nga se tisa matlhelo ya vona a swi nga lavi mi tshungula ku tshemba loko hi mpela lavan'wana va tima na matlhelo ya vona swi vonaka hi mpela eka Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi va vulavula ntiyiso a to ta timhaka Botpet a ka ha ri na ku tumbela xihlahla se mhaka hinkwato ti le ku paluxekeni a ka ha ri na ku u ta tumbela u ku wehe u tlhantlha hinkwaswo kulukumba luwa swa ku tshembo ko and a ka ha ri na ku docha hi mhaka yini mavito ani ya ya kona mavito ya kona lexi nga sala ku ngo va ku ta lavindzileriwa mavito ya lavo swi tiveka ku mavito lamawani i ntiyiso leswi a swi vulavuriwa hi ka Nhlanhla Mkhwanazi kumbe hi ntiyiso ke hi ntiyiso hikuva le ku landzeleleni ene a ku na loyi a humaka ndleleni loko mo langutisa ka kulukumba loyi a nga hi siya Botpet loyi a vekiwa ku vikireriwa then hambileswi ku nga va na Robert ku a hi siya lexi nga ko ku nge cinci nchumu kulukumba loyi u tiva mhaka ta yena ene u pfumerini ku rhumiwa ku a ta hi ponisa hi mhaka ya yena loko mo hlayelela mhaka ta yena a ku mbamberiwi hi ntiyiso lowu humelelaka kusuka le ndzhaku a hi lo sala ntsena hi vito ra ku hina South Africa ku nga ha ri na tiko Botpet se sweswiwa hi ba mandla hi vuyelela vana va hina Botpet a ka ha ri na ku hlayahlaya a ku yiwa xikolweni for now mara va karhi va swi tiva ku xiyimo a xi kahle ku ndla xikombiso tiposo to karhi kwala John Botpet a to publishiwa ka maphepha mara list a yi se yi tekiwe khale se nkulukumba loyi u te kahle Botpet hi nga langutisi ku politiki hi yini na yini ku ya hi mavito but loyi a nga mutshami wa South Africa loyi a landzelelaka ntiyiso a ri wexe wa swi vona ku hi tlhomuriwe moto so na yin'wani Botpet na mani loyi a nga hi siya loyi wa ku ta na xihundla xa le xibedhlele xa le Tembisa so family ya yena ni vona va ndle kahle hi mhaka ya yini hi leswi a swi tirhisiwa kusuka le ndzhaku loko u twe ku vava a va vonaki se loko va vona ku mhaka yi le ka maphepha pressure le henhla ka vona hi ko va taku nga ku va tile ku khongotela so hi mavonelo me Botpet a kaya ku ri ka Matshi Mulambo ala Soweto 0860 na ngona ku Africa wa vulavula a hi ku tumingiselo mina ku timhaka tingani timovha ti le ku fambeni na ti vona hi letiya ti hambana hi mihlovo leyin'wana leyo tlakukanyana ya henhla leyin'wana hi leyo papala laha hansi hi letiya ta ka ta khandziya kambe ku khandziya ka timovha swi vula yini hikokwalaho ka yini swi nga ku a ku nga vi ku hayi se lavawani hi mhaka ku va kombeteriwile laha va khomiwile
va fane va tenga ku ta kambiwa na ku lava va nga va pfuna i va mani kumbe wa swona 0860002543 na ri teka riqingho rero ni hundza hi laha andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandlela a ku na munhu la 0860002543 la ku ta twa ku mi khometi timhaka ku ya amahlweni a ku na munhu la 0860002543 na kona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana mingiserilo lexile bokalanga ai mfukile ba pfukile ngo bona la ungana nyana ka mkwana la ujamba ka tsongo la ba mkwana zanga ba dia rula nzalo la ko magale yenje ka kula South Africa maphoyisa ya yena mai karata moyeni makarata n'wina na mani ai makarata ya yena nga ku mamela ku mako moyeni susu makarata ya mina ya swantswa sweswo loko hi yini amaphoyisa lawa ku endliwa corruption hinkwayo nga yi twisisi swa ku i huma kwini ku tekiwa hi ya bilema vanhu va le handle va endlaka a vugevenga maphoyisa wo ma endlaka vugevenga ma teka tibuleti va swibamu swibuleti a monyika vanhu le handle lava ka nga na timfanelo swa ku hambi wo endla a nandzu a nga ta kumiwa se ya hi harile ku vanhu va le handle vo va ya endlaka nandzu laviseni maphoyisa hina ku sungula hi ta vona swa ku nandzu lowu u endlaka u dya kwihi vona hi yeri nyawun'we matali mbala na passport la Swaziland na ni mapassport manjhani le munhu wa South Africa swi kumeka swilo swi karhata amoyeni hi nga tekeni a nawu hi nyika vanhu va ku le handle hi va blema ku munhu wa le handle loko mina ni munhu wa le handle ni teka xibamu ni ya dlaya munhu loko ni ya ni lavisisa mu nga ni kumi mu ya ni lava kwini loko a mu ni tivi se ya blema vanhu va le handle ku vanhu va le handle vo xaviwa loko ni ta hi le handle ni kuvuka ni ku lava ntirho u ni nyika mali ni ya dlaya munhu ni tlhela ni ya kakamela mu ya ni lava kwini ni nga na ti-fingerprints leti fana munhu lava hi tona se hi sweswo hi vulaka ku a mfumo wa hina u fanele u tivisa mavoko a maphoyisa lama endliwa corruption hi wona hi nga tshemba wona hi mfumo wa hina hi vona va fanele va hi fikela a phoyisa leyi ni kuma ndleleni leyi nyimisa leyi agama ni khipa xibamu ni tshiwa swa ku phoyisa mara a na mpaxa ya xigevenga xi nyikiwe mpaxa wa phoyisa a yi kuma ku nyimfoma na nga goko yena a tiva ni phoyisa yi goko uniform yi phoyisa ntsena mara u ya nyimisiwa hi munhu loyi a nga goko uniform ya uphoyisa u ku phoyisa u khuma u kuma u dlayiwa u tekeriwa swilo swa wena se hi ya tshemba kwini lana bama nameto tshikeri maphoyisa ma tirhisa vanhu va ku le handle hi ya vuya hi ngholisa vanhu le handle a munhu le handle loko a nga na timfanelo lawa ni nyika mali ni ta teka ku ni twa ndlala ni suka ni ya endla swilo leswiya ni suka ni baleka kumbe ni ya Mozambique kumbe ni ya Zimbabwe kumbe ni ya Lesotho kumbe ni ya kwini a mu nge ni kumi mara hi xaviwe hi maphoyisa se hi mani hi faneke a tshemba yena tiko la hina nemetelo papa 0860002543 loko ka vulavula hi timhaka ta timpahla tolombili ya mina yi vave ngopfu loko ni yena kuma ku swakudya ku na swilo swo tala laha Afrika-Dzonga swi nga ri swa ntiyiso swakudya swa ku nwa ku nga va ku ri tinamuneti ku nga va ku ri byala a hi na swa va fika va pfula leswaku ai mani swi tivi ku vanhu lava hi va nyikaka matimba ya ku va hi rhangela va swi twisisa ku va nyikiwe matimba yo rhangela ku vandla yini na a ni swi tivi ni vula ku maAfrika-Dzonga mi nga kha mi dya swakudya swo ka swi nga dyiwi sweswi n'we kwala mi nga koho swi nga ta mi dlaya hinkwenu endzhaku ka minkarhi wo karhi mara mina varhangeri lava tirhaka ku na tiposo ku na vanhu va ti-environmental ku na vanhu va yini hinkwaswo ku na swipikitere hey tolo van'wani va pfule ni va langutile va pfula namuneti yin'wana ya ntiyiso na yo ka yi nga ri ya ntiyiso yo ka yi nga ri ya ntiyiso a ni tivi yi na yini kambe loko yi pfuriwile yi va yi kha yi vila yi pfuriwile ma vona loko mi pfula namuneti yi va yi ku cha yona yi sala ya ku cha
yi pfuriwile hikuva yi nga ri ya mampela. Se i yini sweswi ya swi endlaka kwala swi ya kwihi loko swi fika khwirini swi endla yini? Kambe ku na vanhu lava hi nga va rhuma ku a va hi pfuni va tlele ntirhweni. Ya n'wana mingisele loyi nhleka Nhlekani Botpepe na ku hlekenisa vayingiseri hinkwavo va Afrika wa vulavula. mawani Hey, ti le ku vuyeni a ni ri ku langutiseni le palamende va vitane general ku hey va Soviet na swi twa ku hayi ku wa byabya vanhu va ta tisunga la. mi fika njhani ka ku vanhu va ta tisunga? Vanhu vo to va hlamula un'wana wa kha wa vula i ri yena va ta lava na ku tiva ku na section yini ku va ta tshemba ku timeseji letiya ti humaka laha i ta yena. Se ma swi vona ku vanhu va na tindlela leti va twaka onge ti va ta huma hi tona la. Va section 205 no Mkhwanazi i phorisa boss. Mina ni na 2 decades ni tirha kusuhani na maphoyisa na ti-generali no ka ni nga rhandzi ku vulavula hi swona na tithopiki leti loko vulavuriwa swi khumbanyana na chapter 11 institution a ni tali ku comment mara mo ni mi byela ku leswi ni nga swi twa tolo a parliament swi kombisa kahle ku tiko leri loko hi March yi hela contract ya Mkhwanazi loko Xikwembu xo n'wi katekisa va n'wi nyika vu-national commissioner ivi hi va na president wa kahle hambileswi na yena loyi a ni navela ku a nga va president vo ngo mapanyapanya amele nawini tiko leri a ri ta lunga hi ku loko mi kuma ku va yi teka kusuka le ka va 2007 va ku loko ku vuyiwa Polokwane se maphorisa se a ma tikuma ma recruit-wini lama intelligence hina hi ri varhangeri va Popcro hi minkarhi liya hi bote. I remember ku vi na PSC-BC resolution 1 of 2007 lava va ri ti-software or ti-negotiators ta mfumo hi minkarhi liya va ta swi tiva ku ni vulavula hi yini. Vulavule leswi va ngo ti-OSD ni vulavula hi lava vanhu va nga kuma timali va sungula ku hola kahle ka tindzawulo. A ku ri matshalatshala ya ku tipolotiki ti cinca ende ti vi ti cinca hambileswi a va fambi va kha va tiva ku Mbeki ya kuma short term mara ku vuyise ku ri president Zuma president ende swilo swi cincile swi vi swi olovela vatirhi mara ku vi na vanhu lava va nga yiva swinene va kha va suka aka group liya a yilwa na va president Zuma ivi va thyakisa vito ra president Zuma. A ni hamba ni nghena kwala ni yimelela president Zuma kambe a ni langutiseka ni nga ri munhu wa right mara sweswi swa ni tsakisi hi ku na lava va nga swi voni a va nga swi twisisi leswi a ni vulavula hi swona va sungula ku pfuleka. Se swa ni tsakisa ku vanhu va ta sungula ku vona tipolotiki ti tshamise ku yini. Mara tipolotiki ti tshamisa ku yini tiko ri kha ri mbombomela hikokwalaho ka yini vanhu va fanele va lwa tipolotiki ti za ti fikisa tiko ka xiyimo lexi? Hi ku ongeti swilo swo tala leswi hi nga ka swona namuntlha hi ta hi nga fikangi loko a ku nga ri timhaka ta ku vanhu va lwa tipolotiki leriya ra ku swi za swi kokakoka tiko swi ri nghenisa la. A ni va dyondzisa no ka tipolotiki ku na titlasi timbirhi ni nge hlayi ti-missing class na tin'wana na tin'wana. ANC it's a ruling party leyi hi faneleke hi vota mara ka yona before ku yiwa a ku voteni ka ku vota general election ku na conference ku nghena va mani a xitulwini ka titlasi letimbirhi swi na nkoka. A ni lava sweswi mi kuma va Mike Xingangi lava va ni hawu na van'wana laha ni bula na vona minkarhi liya hi ri ka working class ni va byeleni ku loko nghena president Ramaphosa a va president ivi ku huma tlasi ya va president Zuma na va Nkosazana Dlamini Zuma lava va ri vatirhi ku ta economy yi nga kula mara yi ta va yi kulela valungu yi ta va yi kulela lava ownaka means of production lavan'wani va ta hlupheka. And himpela ku le ku humeleleni ka leswi nga va byela ku va vi va sapota munhu loyi a yimelaku tlasi liya yi nga wrong. Se loko sweswi swilo va lava ku swi lunga a yi pfuxiwi yona nhlangano lowu
mara a ku wini working class and hayi vanhu lava vo ngo fika sweswi va ri ti-opportunist vanhu lava a va ku va lwela vanhu va nga langusi ku va ta fuma sweswi lava va nga le ka ti-position hinkwawo hi lava ku lava ti-tender hi lava ku lava ti-connection hi lava ku nghenisana makhamba lava va yivela tibangi se ku va vona va ku tendera na le maphoriseni vo Kate Matlala va swi tiva ku a ku ri ti-clever khale lava vo tala sweswi va nga na Kate Matlala ka ti-case leti nga kona a hi ti-clever ko va ti-opportunist leti se ti nga le ka ti-position ma va Kate Matlala i ti-clever ma loko a ku yo nghena va yivela tibangi se leti nga kona a hi ti-clever ko va ti-opportunist leti se ti nga le ka ti-position ma va Kate Matlala i ti-clever ma loko a ku yo nghena working class I'm telling you a hi to hi nga fikangi la tiko ri ta lungiseka mara phela thola ava national commission 2007 ku fika 2000 and man the working class yi suke rini hi ku kusukela 2007 loko mukami ya Polokwane mirangelo hi va Professor Nzimande Professor Blade Nzimande mirangelo hi va Zweli Nzima Vavi va Julius Malema amikami ya deliver lava nga vuya a Polokwane aswo Dukani ku hi 2007 President Zuma a nga ha ri deputy president etikweni a sala hambi loko a fika a wina a Polokwane mara ava a nga ha ri ka government a humesiwini va Fraser Mleketi ku ri vo ti-minister ta vatirhela mfumo minkarhi liya so hi vo lava va controla loko se ka nghena President Zuma vanhu lava va va endla coup vanhu lava a va phusha class liya yo ka yi nga ri right ivi loko va heta hikuva n'wana a va ha swele laya ka system va tshama va kha va humesa swihundla President Zuma a tshama a ri tikhoto a kha vhika swilo leswi swo ka swi nga ri kona ende va tlhe va tikhoto na tona hi ku na tona ti ri corrupt judiciary yi ri corrupt va ku a hakeli kusuka xikhwameni xa yena ma swi vona va ku yiviwi 250 million a kandla ni va vutisa ni ku mara ni byeleni President Zuma hi yena public works hi yena minister wa masocha na i vo mani lava va akaka ka ti-national key point a va zangi va swi khumba swilo sweswo na loko seke ya kumeka mali ku a hakela back ku ve 7 million and ya non-security features hayi ku yivini so non ke se ai komen monga msawa cancer bonela rabo re ta isa sweswo re ba rora wa inseni kasi timovha leta manyunyu a ti vekeriwi ti-number plate ne rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi minjhani Buthpet meha aka mphanazi ha wa ntsaka ngopfu swinene leswi va tsaka swo va ngeli ku swivuleni hinkwaswo ene va tlhela va byela ku loko va vutisa xihundleni va ta va byela maviti ya ku tala ya vanhu va ku tala lero na tsaka so uhungu leri va ri taku ku na n'we maphorisa va hala mapatwini ma teka ku ti 20 rand 50 rand ku la mveta mi tshika hinkwaswo mi swi paletela ku ma swi vona ku se swilo swi le ku humeleni rivaleni misa loya leswi a swi vulavulaku se tiko hinkwaro se ri chuhini ri yime hi milenge ni voni ka ta va na vutsotsi lebyi byi nga ta va byi ri kona hambi swo ka swi nga pfuni ngopfu nchumu mara se vanhu va swi lemukini ku heyi loko tshika endla swa ku fana leswiwani ta va ri nghozini se vanhu va sungula ku pfuleka matihlo misa loya na xifuva swinene sikaramanganyi kusukela ka misipana nghena ka nhlokomhaka a ka ha na ku jika kun'wana a ka ha na tlhelo lerin'wana hi nga tshembela ku kumbe mhaka leyi nga vula hi Mkhwanazi lava van'wana ha yimele sayiti leriya ra lavan'wanyana swi hume erivaleni leswi Mkhwanazi a vulaka swona straight twi i vula straight futhi a nga jikajiki lava a va na vutihlamuleri eBotpet Mkhwanazi vulavula ntiyiso lowu nga tshunxa vanhu va tiko futhi hi ku vona ka mina a ku va yena la a fana a vekiwa minister wa maphorisa na yena Masimula a ya tirha na yena Fani Masimula hi ku i vanhu lava nga na ntiyiso mi nga kuma ku se ndhawu ya xiphorisa yi tirha kahle eBotpet a ka ha na lexi va mutunu va nga ta fika va hlamusela xona nandu leswi le rivaleni a ka ha na nchumu leswi va nga ta tumbela hi xona ni ka ha ri hava mbhoni na vona va swi vona ku i ntiyiso leswi vuriwaka
inkomo Votped Samson Maswanganyi ni ri kwala ka Dzingidzingi. Nhlekani Khalanga na muhumelerisi Cendani. Loko mo yingisela kahle leswi nga vulavuriwa hi tatana Mkhwanazi le ka ad hoc committee mi ta swi vona ku leswi swi nga ta na commission ya state capture i switsongo ngopfu ka leswi nga humelela hi nga swi tiveki hina. Se leswi swi endla ku ni sungula ku hleketelela ku hikwalaho ka yini khale ka president a va nga swi lavi ku president loyi a nga kona sweswi a tikuma a karhi a rhangela tiko leri. Loko a va swi vona ku nga tlhela ku humelele swihundla swa ku tala leswi va ri ku swi endleni. So na ku va va pfumeleriwile tatana lava ya ku va endla vandla ro karhi ra vo ra tipolotiki a swi endleriwa ntsena ku disturba kumbe ku kavanyeta ku mfumo lowu nga koho sweswi u nga swi koti ku va lavalavisa va ri na vanhu va kotaka ku opposa xin'wana na xin'wanyana lexi xi taku na vandla leri nga le ku fumeni kumbe mavandla lama nga le ku fumeni. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona. Kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi. Ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ntiyiso mingisero wa Munghana Lonene FM van'wani va ri loko vanhu va kha va vulavula ku nga munhu a nga vulavula yingiseriwa hi vanhu va 10 kambe va nga twi swo fana ka ku vulavula munhu un'we. Ya se hiyo mhaka hi ku lavela vativi ku va ta hi pfuna ku hi hlelela mhaka leyi hi kota ku twa kahle eka Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi loko va kha va nyika vumbhoni loko va langutile vumbhoni lebyi byi byi nyikiwa va vule swo hambana na leswi a swi vuriwile ka commission leyi ya madlangake nako kahle a va ku yini hi ndlela yaleyo hiyo mhaka hi mi rhambele Professor Dumisani Mabunda Mr Quiet hi vo hi lava ku bula na vona nhlekani wa siku ra namuntlha lava hi lavaka ku bula na vona hi langute ka timhaka leti ta vumbhoni lebyi byi nyikiwa ka komiti leyi ya nkarhinyana leyi nga tumbuluxiwa ka huvo yo endla milawu hi xipikara ku endla leswaku ku ta lavisisiwa swihehlo leswi andlariweke hi vona mukomishinara wa maphorisa a KZN Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi. Hi amukeleni mhlavela hi bula na vona prof nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Nhlekani Khalanga hi xeweta na vayingiseri. A khensa swinene prof ku va mi pfumele ku hi mi kavanyeta na katsongo namuntlha mi hi pfuna ku twisisanyana leswi swi nga endleka ku sukusela loko Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi va nyike vumbhoni ka komiti liya yi nga simekiwa le ka huvo yo endla milawu. Loko swa ha sungula a swi vonaka ongeti a swi nge yi helo ni vula loko se ku ka ku njekisaniwa hi timhaka ta ku hayi vumbhoni lebyi byi fanele byi ndlisa leswi vumbhoni lebyi byi nga tekiwi bya ka madlanga commission swi ku taniya mi vone yini ku sukusela siku ro sungula ku fika tolo prof. Inkomo Khalanga mboni ku ni nga se rivala ku na leswi swi vitana vuxilungu leaders are defined by questions they dare to ask. Leswi vulaka ku ri Khalanga swivutiso leswi mi swi vutisaka loko hi karhi hi yingisela xiyanimoya swi endla leswaku tinhlamulo ti ku kwatsa na swivutiso leswi mi swi vutisaka ku endlela leswaku ri vaakatiko va ni vutivi ku ya emahlweni. Ku vuyela ka leswi mi nga ni vutisa swona Khalanga hileswaku ri no va na leswi ni swi vitanaka i commission of inquiry fatigue. Hi mhaka ya yini Khalanga? Loko madlanga commission yi sungula momentum ya kona yi vuye yi breakeka hi leswi nga humelela vhiki leri nga hundza se swi yimisiwa nyana. Kambe hi vona ku ri na nkateko hikuva na ad hoc na yona a ku ri platform yin'wanyana leyi lava va kombeteriwaka hi tintiho va nga na nkateko wa ku ya va ya vulavula leswi va tivaka swona. Hi ta twa hi swona Khalanga loko va ta swi kota ku ta na rhengu rin'wanyana ra ku phikizana leswi ti-witness leti nga appeara ku fikela nkarhi wa sweswi ti nga swi vula Khalanga. Loko se hi kha hi languta ku le ku landzeleriweni ku boxiwa swihundla leswi kumbexana van'wana va nge swin'wana hi nga swi tivi swin'wana kambe ku tshayiwa na minkarhi seni ku ma vona tiko ra hina ri sungule ku teka tlhelo leri hi tlhelo ra xinawu loko hi fika laha sweswo swa ku taniya mi vona yini?
swa xivutiso xa kahle xo khalanga hi nga ka hi nga ri na exact time laha ku biha ka xiyimo xa tiko ra South Africa swi nga sungula kona kambe leswi hi nga na nkateko wa swona i ku ri se hakarhi ha swi tiva leswaku ri vubihi byi kona etikweni xo vilerisa nyana khalanga hileswaku ri na ti-general tin'wanyani na tona a ti humeli handle ti n'wi sapota loko ku ri ku hi ta kota ku ya emahlweni hikuva loko a ri munhu wun'we mi ta swi tsundzuka khalanga na swiharhi loko swi lava ku dlaya xin'we swa isolate xin'we eka swiharhi leswin'wanyana so i ta tikuma a ri yexe Mkhwanazi swi tlhe swi nga ha heleli a hele kambe ni pfumela leswaku ri va kona van'wani va generali lava nga ta humela handle loko o va mention swi vula ku ri commission yi ta va na right ya ku va yi va vitana na vona va ta hlamusela leswi va swi tivaka hi leswi nga vuriwa hi yena general Mkhwanazi. kambe vumbhoni bya muxaka lowuwani prof bya yi rindela kumbe bya lava ku vanhu va ku a hi sunguleni hi twa tlhelo ra lavan'wana kumbe byi va byi ri ntiyiso hi ku twa van'wana se va ku ku fanele ku ndleka leswi ku fanele ku ndleka leswi ku ve lava van'wana a va se nyikiwa nkarhi wa ku tisa tlhelo ra vona. Xivutiso xa kahle khalanga vumbhoni hinkwabyo a swi na mhaka ku ri hi yihi mbhoni leyi sungulaka ku humelela ka commission kumbe a court kambe timbhoni hinkwato leti nga ta humelela emahlweni ka ti-commission letimbirhi leti ti ta ta na mavonelo ya tona lexi nga ta va xisele i judge Madlanga hala ka Madlanga commission na Mr. Lekganyane hala ka liya ya ad hoc la a nga ta ta na swibumabumelo swa ku ri eka hinkwaswo leswi nga vuriwa hi timbhoni leti nga apiyara ka ti-station leti timbirhi leti hina hi vone ku ri leswi i ntiyiso leswi a hi ntiyiso kambe lexi xi nga ni khumbanyana ekusunguleni a ku ri na ku phikisana nyana ku ri commission ya Madlanga a yi na matimba ngopfu leyi nga na matimba hi leyi ya le parliament leswi a ni voni ku ri swilo leswi nga ta hi yisa hele kambe loko ku ri ku hinkwaswo bumabumelo leswi nga ta endliwa endzhaku ka commission letimbirhi leti swo kota ku hi yisa emahlweni leswi nga swa nkoka ngopfu sweswo khalanga ni vutise xivutiso xa ku swin'wana i swihundla i ntiyiso hi tiva leswi timbhoni leti ti swi vulavulaka eka tithelevhixini nkarhi leswi vonaka kambe ha swi tiva leswaku ku na vumbhoni byo tala lebyi nga ta humesiwa exihundleni lebyi byi nga ta ka byi nga tiviwi hi vaakatiko so a hi swi tivi ku ri ti-commission letimbirhi ti ta swi hlela njhani swihundla leswi nga ta humesiwa vanhu va nga ri ku swi tweni khalanga nako kwala ka swihundla sweswo swa vanhu va nga ri ku swi tweni se hi ya tshemba njhani ku a ku cinceriwangi swin'wana kumbe un'wana wa timbhoni a nga vuya ku heyi leswiya ni nga vula ni kutani lexi hundleni a ma ha swi ndlangi nchumu hi swona. ya swa tikanyana khalanga ri ta va ri nga ri ro sungula na le minkarhini leyi nga hundza ka ti-commission tin'wanyana swi ve kona sweswo ku na leswi vitanaka ku classify swilo leswi murhangeri wa tiko a swi vonaka loko swo humela a rivaleni swi ta endla ku ri ku va na instability etikweni ntsundzuka murhangeri wun'wana wa le America loko ku ri na COVID a ku na swo tala leswi government yi nga laveki leswaku ri vaakatiko va swi tiva hi ku loko vo swi tiva a ku ta va na nkitsikitsi wun'wana wukulukumba ngopfu so a swi humeleli America ntsena na kwala tikweni swi tele swihundla leswi hi nga ta ka hi nga pfuka hi swi tivini hikuva va chavela ku ri ku nga ha vi na mfumo wo vitaniwa wa South Africa. Prof a ni tivi ku na timhaka leti tin'wana ti nge le ku humeni loko vanhu va kha va vulavula ngopfungopfu le ka ad hoc committee leyiwani ku van'wana lava va nge le ku vutiseni swivutiso eka Nhlanhla Mkhwanazi hi lava na vo hi vona va nga na mapapa kambe xivutiso lexi a hi lava ku vutisa ngopfu xona hileswaku ku fana na tatana Julius Malema va ha ku voniwa nandzu swi vula yini ka se Afrika-Dzonga? Swi vula ku voniwa nandzu khalanga a voniwe nandzu so mara a hi lava ku vitana mavito swo kanakanisa ka hina hi nga vahleri va timhaka ku ri khalanga xigevenga xin'wana xi nge koti ku tingisa xin'wana xigevenga so loko a swi kotekile a hi tivi ku ri va kona vanhu vo basa la misaveni hinkwenu a hi basanga ku na swikeletoni swo karhi so
va nga va vone leswaku ri loko vo susa van'wani va varhangeri lava nga le parliament lava va nga vekiwa ka ad hoc commission loko vo va susa hikuva ka ha ri na mapapa ehenhla ka vona swi nga endla leswaku ri swilo swi onheka ku ya mahlweni so leswiya hi to swi tshikela ti-court hikuva vito leri mi nga ri vitana ka ha ri na process leyi nga to ya mahlweni leyi swi nga endleka na yena a nga ta yi challenge ku ya emahlweni a heta a kumiwe a nga ri na nandzu ku na ti-court tin'wana ti nga kuma leswaku ri magistrate luya i endle swiboho leswo hoxeka se leswi ku endliwa leswi hi swi fanaka ku overturn that decision or court decision leyi nga yi twa ka vhiki leri nga hundza so ku na leswi vitanaka ku you are innocent until proven guilty so a swi fikelela makumu swa leswaku ri hi nawu i kumeke a ri na nandzu swi nga endleka a kumeka a nga ri na nandzu loko a approacha court yin'wanyana a ni loko va ku va swi tshikeni hi ku a ni na ti landzelela sweswo ku loko ni vula loko va ku a ni mi namuntlha okay namuntlha ve le ku ndzeni lava va nga voniwa nandzu ve le ku ndzeni swin'wana ku ni vula sweswi kumbe ko twananiwa ku a va sendla nchumu ku kondla va ya voniwa va ya gweviwa lo haxawa swi vula tano hi ku loko a ku ri conclusion ya ku ri leswi va nga te i na nandzu a fanele a nga ha yi mahlweni kambe a yi se hetiseka mhaka liya so swi fanele na ku ri a nga na nandzu ku fikela nkarhi walowo va nga ta ku sentence 15 years hi kona kusukela kwalano hambi ku ri vandla ra yena ri nga ta va na problem ku ri ri fanele ri kuma murhangeri hikuva mavandla yo tala a ya pfumeli leswaku ri munhu loyi a nga kuma a ri na nandzu a ya mahlweni a va murhangeri kambe sweswi va hunguteka a ri munhu loyi a nga ri ku na nandzu na luya un'wanyana wa DA na yena u nga vulavula swo karhi leswaku i pfukise swihundla swa intelligence a fanele a nga ri kona kambe a ni n'wi vonanga tolo hikuva a ni yingiselanga siku hinkwaro khalanga mi ta swi twisisa ku ri sweswi ni nga vulavuleni na n'wina ni madyambu ni ya ka TV ni so nkarhi wun'wana a ni koti ku swi landzelerisa kambe a hi yena ntsena murhangeri loyi a mi nga n'wi mention hala ku sunguleni na van'wana kwalaha ni nga ku nkarhi wun'wanyana hinkwavo va nga kwalaya loko ho swi lavisisa ku na swin'wana leswi a swi nga ta va endla leswaku ri va nga faneli ku va ka committee liya siku leri vekiweke ra ku ya mahlweni ka ntshamo wa madlanga commission i musumbunuku wa ti 13 ku nga vhiki leri tako a mi se twa nchumu hi ku ni pfa ni hleketa onge timbhoni leti ti ta za ti fika la se ti hindanaka ku ve leyi a yi rhangeli ya madlanga liya ya ad hoc a yi ta hi le ndzhaku se a ni swi tivi se swi endlisa ku yini a mi se twa nchumu hi timhaka ta ku ya mahlweni kumbe ku hundziseriwa mahlweni hi ndlela yaleyo khalanga a ni se twa nchumu kambe ni langutele ku ri yi ta ya mahlweni ho ka hi nga tivi ku ri tiko a ri tivisiwanga leswaku ri hikokwalaho ka yini mbhoni liya General Khumalo a fike aka commission suddenly a titwa nga tshamisekanga a swi ta va kahle ku va vaakatiko va tiva leswaku ri swi nga va swi yelana na leswi a swi vulavulaka laha ka commission kumbe i ta swi kota ku ya emahlweni hi musumbunuku kumbe va ta vitana yin'wana mbhoni leswi naswona swi nga ta va swi nga fanelanga hikuva va fanele va tshika mbhoni liya yi ze yi heta vumbhoni bya yona hikuva va nga ta vitana yin'wana mbhoni kambe hi langutele hi mahlongati ku ri hi musumbunuku yi ta ya mahlweni commission liya loko swi koteka ni ta va ni ri kona tanihi masiku ni va ni ri koho kwalaho na mi vona no miyela mina na ku hi vona lava ni vona kahle mi nga mi xeweta na va ramathekisa hi leswiya ni ku hi vo prof lava prof a hetiseleni ni le ku languteni ka timhaka ta ku van'wani va nghena va ku ku fana na vukona bya ad hoc committee leyiwani na hi hala tlhelo ku tlhe ku langutiwa na le ya madlanga commission kahle ko va ku hi mali wa ku nga ndliwangi tlhelo rin'we kambe swi tikomba ongeti leswi humaka hala ka ad hoc committee swin'wana swa swi nga humisangi xiswona halaya ka madlanga commission loko hi kha hi landzelela mimbulavulo yo fana na ya va Nhlanhla Mkhwanazi ku ya hi leswi va vutisiwaka swona hayi mali ya vaakatiko yona yi humesiwile ka ti-commission letimbirhi a ka ha na ku yi ta tlhelela endzhaku ku va ku ri ku tlangisa ka yona mali a ro sungula ku va mali yi kha yi tlangisiwa na minkarhi leyi nga hundza loko mo languta liya yi nga hundza commission
ya Zondo yi ve na mali yo tala ngopfu I'm sure loko ni nga hoxisi kwalomu ka tibiliyoni timbirhi a swona kalanga se leyiwani yi le hansi nyana hi ku ingaku i 147 or 149 million so yi humesiwile yo mali kambe hi ta vona nkoka wa yona khalanga loko swibumabumelo swi ta va swi humesiwile swi yisiwa ka president ku ri swi nga shelviwi swi nga fani na leswi swi le ka Zondo a tlhe a complaina na hi Zondo a ku na sweswi a swi implementiwa so hi langutele ku ri ti-commission letimbirhi ti ta pfuna leswaku ntiyiso wu humela handle leswaku ri ku ta va na reform ya maphoriseni ku sunguriwa hansi ku bidiwa kahle ku ya emahlweni ku va ni vumundzuku lebyinene bya vaakatiko na vana va hina a hetseleni leya amapanyaza yi le mahungwini na yona vera yi nga ri nawini a yi le nawini kambe va premier va le ku hlamuseleni swa laveka ku va hlamusela kumbe i ntiyiso ku a swi nga ri nawini a swi le nawini ku ya hi laha va nga swi hlamusela kona eka Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi a swi le nawini swona khalanga loko mi ze mi va vona va mbale tiyunifomo va nga helelanga va nga khomanga swo lwa hi swona swi vula leswaku ri va swi tiva na vona ku a swi le nawini hi ku loko va va khomisa xo karhi va nga dyondzisiwanga kahle ku fana na maphorisa a ku ta va na timhaka to tala ngopfu leti a ta tlhetiyaka varhangeri vona va lava ku mi va nyikete njhani swo khoma swo tsutsumisa swigevenga mi nga va trainanga kumbe va nga pfumeleriwanga ke so ni pfumela na yena General Mkhwanazi ku ri a swi le nawini minkarhi yo tala loko ku ri na crisis hi rhandza ku endla swilo hi nga ehleketanga kambe premier a nge pfumeli leswaku ri a nga endlaka a nga hleketanga hikuva na yena i lava ku ti endlela viti kambe swona swi hoxekile loko ku ri ku a swi koteka ku ri va hatla va lunghisa nawu lowu wu va pfumelelaka ku ri va khoma swo lwa na swigevenga ha swona a swi ta pfuna leswaku ri swi engetela nhlayo ya maphorisa hikuva swi tiva ku ri nhlayo ya maphorisa yi tsongo ngopfu loko hi languta aka ku kula ka vaakatiko na tindhawu leti hi tshamaka ka tona na mitwa prof a khensa swinene nkarhi wa n'wina ta hlangana kwale ka thelevhixini handle ka sweswo hlayisekani ku tiya ku engeta inkomu khalanga nga va yingiseri inkomi Professor Dumisani Mr Quiet Mabunda lava hi bula na vona ka nhlangano wa siku ra namuntlha va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi languteriwaka ku famba koho loko ku kha ku langutiwe ka timhaka ta matshamele ya swilo ku ya hi laha commission a yi kha yi andlala hi kona la ku ya ka tinhlokomhaka ta mahungu loko se ni vuya hi ta vuya hi ya ka prof vona va lava ta hi byela hi ta ntwanano lowu ku vuriwaka ku sayiniwile loko kha ku langutiwa eka timhaka ta mintshamo liya yi nga hetelela yi va koho exikarhi ka Hamas na Israel leswi swi vula ku na mintwanano yo karhi leyi fikeleliweke se hi ta twa ku yi vula yini mintwanano yeleyo mingiseriwa Munghana Lonene FM sweswo hinkwaswo twi kusuka loko hi bula na prof la andaka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi nhlekani lowuwani ku na mahungu yo tala ma nge le ku endlekeni namuntlha ya nga ha ri ku mahungu hikokwalaho ka leswi nge le ku endlekeni le a Oxford Drive 25A Oxford Drive Lessenton laha ku nge le ku tekiweni ka swin'wana swa tinhundzu eka N'wankumi hikokwalaho ka ku va ku ri na swihehlo leswi fambelanaka na ku kumiwa ka timali swi nga ri nawini hi nkarhi luwa wa kumbe eka xibedhlele lexiya xa Thembisa leswi swi ehleketeriwaka swi va swi fike kwalomu ka ntsengo wa mabiliyoni mambirhi hambileswi N'wankumi loyi a ri yexe ku vuriwaka leswaku ye a nga va kume kwalomu ya ka ku tlula 800 wa mamiliyoni ya tirhandi tshamani nyana hansi mi nga leswiwani mi nga swi yingiseli mi yo yima 800 wa mamiliyoni ya tirhandi n'wina mi lava mali muni ya ku mi nga chovha vutomi mi ze hosi yi mi vitana van'wani va ta ku 1 million van'wana va ku 3 van'wana va ku 5 800 800 million ay man yes no loko khome na lotho mi le ku bejela lana swa ti doki mi le ku bejeli na leswi
swa tibolo vhiki na vhiki to toka loko ku lo nghena leya yiva mi nga mi zama 800 million loko dori baka hina makwanga swileswi makwanga kambe vele ku tekeni va SIU laha vele ku tekeni vona muteki wa mahungu wa nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga Lopang Alamo ile ka xona xitori xolexo kambe swi ri tani hi twene ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta hamisekweni ivi kusuka kwalano hi amukela prof hi langutanyana kantsongo hi timhaka letiya ta ntwanano lowu nga vengi wu fikeleriwile Professor Themba Sono hi bula na vona ndzhaka leswi eJohannesburg Thembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona so mingisero Munghana Lonene FM 11 timinete se kahle 12 timinete ku pela hora ya 13 hi tlhelele ka Professor Themba Sono hi ku kuna hungu leri vuriwaka leswaku kuna ntwanano lowu nga fikeleriwa exikarhi ka Hamas na America na Israel hi ku fambisiwa hi America na matiko laman'wana leyo a wu mintshamo ya ko engerekweni mahlweni a Egypt kahle kuna ntwanano wu nga fikeleriwa kumbe vo va kusuhi na ntwanano ke Professor Themba Sono va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa nako ku swi vula yini prof nhlekani enhlekani ya mxota hinkwenu na khensa na hina na hina khensa swinene prof loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowuwani ku vulavuriwe ku sukusela tolo swiyenge swa mahungu ku fana na va CNN va Al Jazeera BBC a va kha va kombisa ku ongeti ku na ntwanano lowu wu nga fikeleriwa wu lo fikeleriwa kumbe wo va kusuhi na ku fikeleriwa a ku na nchumu lexi nga fikeleriwa mativa leswi endlekaku namuntlha swi nga cinca munduku swi ta dependa hi ku ri na Nobel Committee ya le Sweden mundzuku yi ri yini loko yi ngo hi la ku nyika Donald Trump Nobel Peace Prize ka leswi a swi endla ka Middle East then Trump u ta va na matimbo wena Netanyahu na Israel endlani leswi ni swi rhandzaka hikuva ni Trump manjeni u tsutsumese swilo leswi hikuva ni u vona ku ri a nga kuma Nobel Peace Prize kambe va pfumeleri hi tolo hi swo swa mune xo sungula veteri ku fana ku ri nyimpi leyi yi nga kona yi hela complete ceasefire nga vi na Israel yi hlasela Gaza xa vumbirhi va ku masocha a Israel a ta suka leyi a nga kona a tlhela kusuhi na Israel kambe masocha lawa a nga yi a huma a Gaza a ta suka la a nga kona nyamuntlha a tshunela ka Israel kambe ku ta va ku ri ka Gaza xa vunharhu swi kombeta ku ri Israel yi ta huma ka tiko ra Gaza only for 70% ya kona ku kava ku nga ri na masocha ma Israel swi vula ku ri 30% ya Gaza yi ta va ya ri ehansi ka Israel xa vumune wa ku Israel na masocha vona va fane ku ri va huma ka doroba leri va ri vitanaku Gaza City manje swilo leswi loko mi swi languta a swi vuli nchumu hikuva xo sungula a swi vulavuli nchumu hi ku ri na Gaza yi ta kota ku tifuma na ku Gaza leyi ya tili yi ta fuma hi America na Israel so xa vumbirhi ka mhaka leyi xi kombeta ku ri America na Israel a va twananga a va pfumelangi leswi Hamas na ma-Palestinian na ma-Egyptian na tiko ra Qatar na tiko ra Turkey hi vo lava va vulavulaka kona Egypt a va swi twana kahle ku ri na ku ya va na lexi va xi vitanaku the two-state solution na ku ri na ku ta va na tiko leri hi ri vitanaku tiko ra ma-Palestinian na leri hi nga ta ri vitana
Palestinian land kumbe Gaza land kumbe West Bank land a va vulavulanga hi swona sweswo va lo wi so manje leswi fane ku ri tiva ku ri Gaza yi nga pfumeli xa vunharhu ka lexi va pfumeleli ku ri va ta exchange swibochwa ma vona Israel yi khomele 250 ya ma-Palestinian lava nga le tronkweni a Israel va nga va nyika a life sentence manje Hamas na ona yi ku but 250 ya swibochwa leswi swi fanele ku ri swi huma xa vumbirhi va ku 1,700 ya vanhu va le Gaza lava va nga khomiwa hi Israel kusuka nkarhi wa October 7 hi lembe ra 2023 na vona va fanele ku ri va chuchiwa loko swi ri tani na vona Hamas va pfumela va ku no hi ta mi nyika swibochwa swa n'wina leswi hina yi nga swi khoma na leswi va swi vitanaka the hostages and xa mahetelelo America na Israel va ku Gaza yi fanele ku ri yi nga vi na ti-terrorists a ni ri va vula va ri Hamas i ti-terrorists hi lexi va xi lavaka swona so swo ti kombeta ku ri leswi va nga pfumelelana hi swona tolo a hi leswi swi nga ta famba kahle mundzuku hikuva ni ka ha tele ku ta va na vuwa yo tala ngopfu na ku loko mi kha mi languta maendlelo ya lamo ya ku swi tikomba ngeti President Donald Trump va na ku hitekela ku vona ku fikeleriwa xitshunxo xo karhi ka timhaka leti ta Israel Gaza ku nga va ku ri yini hi ku va fa va vekela masiku ya ku ku nga fiki ra vungani ku fana sweswi ni nga mbutisa tolweni kambe ri fika ku nga ndleki nchumu sweswiwani va ri hayi no hi le kusuhi ngopfu ni nga ya na le Egypt na mina ku nga ri kha hikokwalaho ka yini va kha va vilelela ngopfu timhaka leti ta Israel na Gaza na Hamas prof hikuva vanhu va n'wi tiva ku ri Donald Trump u njhani a ni ri yena u tingeteri loko ni ngo va president ni ta heta nyimpi ya Ukraine na Russia hi masiku mambirhi ntsena yi ta va herile kambe va swi tiva ku ri swa swi kona i va a ku lava ku ri ku va na ku rhula ka Israel na matiko a le Middle East kambe u endlile yini ka Iran u rhumerile matlhari yakwe u rhumerile masocha yakwe va ya na Israel va bomba Iran so manjeni vanhu vo tala va se va ku loyi wo rhandza ku vulavula ngopfu kambe leswi a swi endlaku laha hansi a swi fambelani na leswi a swi vulavulaka loko a ku la ku ri ku va na ku rhula ka Iran na Israel kambe u tlhela a yima na Israel va hlasela Iran so na kola ka Gaza la a va tshembi nchumu hikuva ni hi mhaka ya yini va vutisa ku ri hi mhaka ya yini Donald Trump a ngo lowi hi lexi a tivaka ku ri hinkwavo ma-Arab va le Middle East hinkwavo ma-Palestinian va vulavula xona lexi a va dzumba va vulavula xona for 75 years hi ncini kusuka 1948 va ku fanele ku va na tiko leri va nge i Israel and ku va na tiko rin'wana leri va nge i Palestinian land hi Palestine so manje hi mhaka yini ku ri na tiko ra Israel kambe a ku na tiko ra Palestine and Trump na leswi a swi vulavula a ku ni va tsutsuma ni ya weekend leyi ni ya Middle East ku kometa ku ri no ku na ku rhula ku nga va na ku rhula njhani ku nga ri na tiko ra Palestine hikuva ni Israel a yi na ti-borders yi ta hlasela Gaza nkarhi loyi swi rhandzaka yi ta hlasela West Bank nkarhi loyi swi rhandzaka yi ta hlasela Lebanon nkarhi loyi swi rhandzaka Syria nkarhi loyi swi rhandzaka Yemen nkarhi loyi swi rhandzaka Iran nkarhi loyi swi rhandzaka Iraq nkarhi loyi swi rhandzaka hikuva ni yi ri a ka ri na misava yo tiya leyi nga yi sivelaka hikuva ni yona lexi xi endlaka yi tirha na America so na loko yi ngo endla vugevenga kun'wana na kwihi yi tiva ku ri America yi ta yima na yona so manjeni vanhu vo tala ke a va ha tshembi ngopfu leswi va swi twaku ka Donald Trump va ku hi loyi a tsutsumelaku ku ri a kuma Nobel Peace Prize yi ta fika
mina antshembi ku ri ta yi kuma mundzuku na leswi ngopfungopfu leswi Netanyahu a tirhi Donald Trump i munghana wa mina lonkulu ngopfu ku fanele ku ri a kuma Nobel Peace Prize ku ri Benjamin Netanyahu manje Benjamin Netanyahu lowu ku nga xigevenga lowu ICC International Criminal Court yi n'wi lavaku yi ku wena u endlile war crimes tana la a Netherlands u ta tenga so manje loko manje xigevenga xi ku ka munghana wa xona xi ku no wena u fanele ku va u kuma xilo lexikulu ngopfu ku kombisa ku ri wena u munhu wo rhula a hi tshembi ku ri va kona lava va nga pfumelaka ku ri Donald Trump a kuma Nobel Peace Prize ngopfungopfu sweswi Benjamin Netanyahu a nga swi vulavula tivhiki teti hinkwato. Prof, mi nga si famba kahle i mani kasi kumbe i va mani Hamas hi ku vulavuriwa hi ku loko Afrika-Dzonga ku mi nga xanisi Palestina mi nga ndli yini va ri hayi n'wina ma Afrika-Dzonga mi la ku yimelela Hamas va kha va ku hina hi yimelela Palestina. Hamas yi va mani? Hamas, you will never believe it. Hamas yi vumbile hi mani? Yi vumbile hi vo Netanyahu nkarhi lowu a va lwa ngopfu na Yasser Arafat na Palestinian Liberation Organization leyi va nga PLO hikuva ni PLO a yi lwa ngopfu na ma-Israel matsundzuka ku ri yi ya bomba ka ti-Olympic Games a Munich ka Germany hi 1972 yi lwele ngopfu na ma-Israel na nyimpi ya 1967 na nyimpi ya 1973 na vo Egypt PLO a yi ri ndzeni yi ku hi fanele ku ri hi hlula Israel hikuva loko hi nga yi hluli a hi susa la a tikweni ra Palestine yi ta hi xanisa so manje ke i va loko America na Israel va hetile va hlula PLO manje loko va hluri PLO ku sala mani ku sala lava nga vumba Israel va Hamas so Israel a va hlekete ku ri Hamas leyi hina yi nga yi vumba yi ta tirhisana na hina kambe Hamas a yi tekile nkarhi wo hikuva va yi pfunile va yi vumba a yi endleni matimba hi endla ti-tunnel hi laha hansi ka tiko ra hina hi kuma matlhari ku ri ya yelwa na Israel manje Benjamin a hlamala ngopfu loko Hamas yi va hlasela manje sweswo ku se yi dlayile PLO sweswi manje leyi ku munghana wa hina Hamas hi leyi ke hi xigevenga hi ma-terrorist kambe Hamas hi vana Hamas hi vanhu va le Gaza hinkwavo ka vona manje loko Netanyahu a ku mina ni la ku dlaya Hamas terrorist Hamas terrorist hi vona hi vanhu hinkwavo va le Gaza u dlaya na vana u dlaya na vavasati u dlaya na vakhegulu na vakhalabye a ku ni dlaya Hamas dlaya Hamas u kala u dlaya vana malembe manharhu hi Hamas vana va Hamas a nga hlawulanga so yena manje u tirhisa vito ra Hamas ku ri a dlaya ma-Palestinian ku ri loko a hetile ku va dlaya ku fana na loko Hitler hi 1939 na 1945 a ku hi lava final solution yo susa majuda la Germany hi fanele ku dlaya hinkwavo ka vona manje ni ma vona Hitler a vulavurile ku ri hi fanele ku dlaya hinkwavo ka vona manje Netanyahu a nga vulavula tani u ri hi lava ku dlaya Hamas kambe Hamas hi mani Hamas hinkwavo vaaki va le Gaza n'wana na n'wana wa le Gaza u yima na Hamas hikuva va ri Hamas ya hi pfuna hikuva hina hi le hansi ka mfumo wa Israel a hi lavi ku fuma hi vanhu va Israel hi lava ku fuma hi vanhu va hina ni mi twile Prof ni mi twile leswi swa ku fuwa hlolwa i tsema ndleve ni mi twile Prof sweswo khensile swinene Prof hlayisekani inkomo ta n'wina akhensi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM Professor Themba Sono
sweswo mixero Munghana Lonene FM khume mune timinete ntsena a hi bulenyana katsongo hi mhaka liya ku na mixero un'wana ngeti kumbexana hi nga bula hi ta nyika muhumelerisi ntirho wo kaya homework ya ku kahle kahle i va mani lava tirhanaka na swakudya i va mani lava vonaka ku swakudya leswi hi swi dyaku swi lungherile ku hina hi swi dya hi ku mina ku na van'wani va xavisaka swakudya ni nga ha xaviku ka vona ni nge mi byeli ku va mani njhani hi mhaka ku loko na ha kula ni yili ni ya xava ivi loko ni xavini ni kuma ku swakudya leswi va ni xaviselaka swona va xavisi a va dyi swona loko mavhengele laman'wana lama ma ti-chain lama sungula ku tala lomu makaya hi loko ni ya ku xaveni ka vhengele lerin'wana ni kuma ku na vo lava ni xavaka ka vo va xava kona mara na vo va na swona leyi masivo se ni swi vona ko swakudya leswi se hi lava ku ta ku muhumelerisi va hi pfuna ku lava vona hi tiva ku kahle kahle i va mani vanhu lava va langutaka timhaka ta swakudya hikokwalaho ka hina Afrika-Dzonga vanhu va kha va dya swakudya swo ka swi nga ri swa mampela hambi byala kumbexana reti swa byala va swi hambi vo ka va nga ngheneleli ka swona tinweleni byo ka byi karhi byona swi na mhaka swo xikongomelo ku mi tipopuwela a ri vere kumbe na swona se leyi ni lava ku hi vulavula hi yona sweswi hi leyi ya ku hi na ntungu lawa madzolonga ku ya hi rimbewu vangeni madzolonga man'wani ma vangiwa hi switswotswi kambe lexi tlhelaka xi hlupha i ku laha ku tekiwa kona switswotswi leswi ngopfungopfu byala ku va ku ri na ku ri na rimbewu ra xinuna na ra xisati loko va ku ri vavanuna va lo titshamela va ri voxe va kha va nwa byala a ku na xiphiqo na vavasati loko va titshamela va ri voxe va kha tinwela byala a ku na xiphiqo kambe loko se rimbewu leri ri katsanini ku va na xiphiqo van'wani swiphiqo leswi va kolo ku va fika lomu va tshama kona se xivutiso lexi hi vutisaka xona i ku mi vona ongeti ku tirhisiwa ka switswotswi swi nga va swi kha swi hoxa xandla ke eka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu ngopfungopfu ku xanisiwa ka vavasati ku dlawa ka vavasati na vavanuna hinkwaswo swoleswo 0860 002 543 na ri teka riqingho ri na Tshembisi kambe endzhaku ka loko ni ta va ni hundzela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nogoreka ya Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi ku tumingisi ra mina hi le ku vulavuleni timhaka ta madzolonga na a hi tseni nghena mhakena ni wo sungula hi loyi nhlekani nhlekani minjhani both i pfukile minjhani both i pfukile a khensa lexi ni xi vonaka ku byala na byona a byi ngheneleli ngopfu mara kambe loko munhu a ya byaleni ku na vo tala va khomelana like va khomelana like va holova loko ri va holova va heta va humeselana swihundla ku ri nga ri swona mara mhaka ya byala mara swi influensa ku ve a va na xivindzi xo kota ku vulavula or ku endla madzolonga matwisi munhu u va u swi pulana swin'wana na loko ri vanhu a ni miri ku vavasati vanhu a va holovi na vanhu va holovi mara ku va ku nga vi na ntwanano un'wana a tirhisa matimba a heta blame ku i byala munhu loko a twa ndlala wa swi votiva ku leswi swakudya a nga rhwaleli xitina a dya wa swi vona ku i swakudya leswi matwisi se loko a swi vona loko ri a ni byala ke swi vula ku yini vo tindlisa van'wana vo ya hi ku yini van'wani va ya timbilu ti tele va ku hayi na ku kombisa mani na n'wi nwela byala vo nwela na byala kwalano hi nga va kha hi vulavula hi madzolonga ku ya hi ku angarhela kambe a hi vuyeni hi kongomisa ka ku n'wina na murhandziwa wa n'wina va ri lava va rhandzanaka nuna na nsati va tala ku holova ntsene loko van'wani va tirhisa switswotswi n'wina mi ri yini sweswo hi chava ku vulavula swihundla kumbexana hi chava ku feyisa ti-problem leti hi feyisaka kumbe hi ti vulavula loko hi nga dakwanga kambe loko hi dakwini hi va na xivini xa ku ende wa ni khomangi kahle ndzi njhani u vulavule marito yo karhi ma swi vona se ku yini a ni vulela swona swo va na xikhomela ka swin'wana mi nga resolve swilo loko mi ri sober ende loko mi dakwini swi endla ku yini mi kota ku humesela leswi swi mi vavaka n'wina hinkwenu mi embela byala ku nga ri byala mara ku ri mi na ti-problem munhu loko wo tala va nga ri na ti-problem let's say kumbexani vanhu va nwa byala va vo hlangana nkarhi wolowo a swi tali ku va madzolonga ngopfu mara swi va madzolonga loko ri vanhu se ku ri nkarhi va tshama swin'we
kha va tivelana ku na un'wana a nga ni hlamulangi kahle rindzimi loko u na byala se swa vuya leswiya wa swi wisa loko u na byala se u na matimba u swi vula u kota swi vula u na xivindzi swo kota ku swi vula hi nkarhi wolowo nga na byala nkarhi wolowo nga dakwa Nemetwe 0860002543 ntlhanu timinete a se ba ora ya mbirhi un'wana mi yingiseri hi loyi a ku na munhu la 0860002543 nakona ku eAfrica wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi mutweni mi yingiseri wa mehe lava ku tatwa kun'we mi angula mi ku yini un'wana mi yingiseri hi loyi nhlekani Hey Budpet. papa Njani? hi pfukeleni ka vona buti Vugiri mlava na chief engineer la KZN. inkomo buti wa mina Ta seketela munhu la ku ma ku Budpet. Tsotsoka kuna mhani un'wanyana a hamba loko a nwini a tala ku sungula ku rhuketela munhu loyi nga tshava holova. Se leswi vula ku va munhu ku va vanhu lava rhandzana ku va lwa ka ku talatala a swo vanga hi byala ko va lebyi nyikaka munhu matimba ku a humesa matitwelo ya yena bandisa Budpet. a ni mi twisisi ringetani ku ndla ku ni mi twisisa ku mi twa na mi twa kambe ni mi twisisi na ku vula ku madzolonga lama kuma ku vanhu lava rhandzana ku va lwa kumbe social media vanhu va ku tala loko ku nga va nyika byala ku nga si fika leseki vavasati loko ku fika vavanuna se ya suka kumbe vavanuna or vavasati loko ku fika vavanuna ya suka leswi a hi swona kuma ku nkarhi wun'wani munhu i na grudges ya yena loko se a nwa byala fiya leye yi suka se a sungula ku na loko mundzuku va tshuka va n'wi khomile kumbe va n'wi tengisa ku hayi a ni kumenyana ta ntsevu hayi a hi mina leswi ni nga swi endli byala ku ri ke byala ko va loyara ya yena hi swilo leswi ku ri khala swi emina ka loko ma two na n'wi landza luya ma vona so byala byo nghenelela Budpet vanhu mi kuma ku va ku ri khale ya swiplanini mara ku loko no kuma timbirhi loko se ti vuya manje ta va byela ku hayi sorry mani ti xurerile se mi kuma ku na loko se yi tengeka va languta ku hayi pela a xurini byala byi hoxa xandla ka leswi nga swi endla mhaka ku se hetere helela moyeni mara va se munhu byala hi ko va loyara vhele a ni voni byi hoxa ka ku abuser vavasati kumbe n'wanuna abusiwa ku va ku swi leswi munhu life a henhlaku swi swona se byala byi va byi ya nghenelela Budpet a byala hayi a byi vekeni sayitini hi lanisa fact nemetweni kambe na to fact leti va vulavulaka hi tona ya vulavisisi kambe amukeleni n'wana mi yingiseri loyi nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene hi pfukile hi ngo vona ku pfuka hi ku twini a khensa swihlangi byala masiku lama byi nwiwa hi swihlangi khalanga ene vavasati va masiku lama i ta kuma ku wena ya kuma nsati ya byale ya kuma munhu byaleni i n'wi teke n'wi veka kaya i hleketa ku loko wu n'wi veka kaya i ku insati ve wi tlhelela byaleni i ya ku smayileni na a nge smayili ku wa swi tiva ka byaleni ku ndleka yini mi fanele ku mbuya masiku hinkwawo mi sungula kulu ene problem ya a byaleni leswi mi swi hlamusetaka swa ku loko vavasati ku yiwa byaleni ku fanele ku lwiwa vavasati van'wana loko n'wansati o suka a ya byaleni a ri na mali ya yena ku nge vi na problem to fika chavela byala hi mali ya yena mara loko n'wansati o suka va hlamba vana va lava hlambaka va n'wi kuma xitarateni na madyambu ngutsa ku ya kwihi a ku i ya byaleni ku ya endla yini a nga swi tivi ya endla yini na mani a fika a lava ku xaveriwa loko a xavele hi mina ivi mali yi hela a suka ka mina a xavela hi wun'wana swi endla ku va vanuna vambirhi va sungula ku endla yini va sungula ku lwa kumbe va tlhela va lwisana yena se a ri na problem yikulukumba ngopfu ene a ni voni ku yi nga hela sweswi madzolonga mo tala kavula ma va nga yi byala inkomu ya va ri kona vanhu va ya byaleni va nga ri na mali mara swinhwenta leswi swi yaku a byaleni layini ya le ma tshama vulavula hi yona sayiti rero ra vubungeni ku ya fika kwele ka vamajosi i swihlangi swi tsimini swin'wana swo yana swi tiva swi swi tivi hi lero hi le ka khombo ri kulukumba ngopfu swi ya swi ri ya mali i fika yi sungula wo yi dya 1000 mi twanana ku hayi loko yi chayela hi famba swin'we ivi mali yi hela va fika lava timovha leto poro se swa rhurha ka wena swi ya tshama na vona wena i sele a wa ha ri nchumu swi na ku se hi twa plaka na wena yi dakwini ivi sungula ku kwata mi sungula ku lwa hi ku a wu tshembisiwile ene loko se i famba wu ri wexe ndlela ya buruku ya va khalanga na yona a wu tshembisi
nemetwi Bye, bye. kesiri tlhelo rero ai nangona kwa umele siwe chindani Eric Mabasa ni khalanga pet bathebula dzuva na mina nangona kulo landela kuna Ike Ngoveni andakala ku Misho Justice Machine zamtisela mahungu emisava ya awara yambiri a hlangana nangona kulo nakambe minduku kusuka studio 1 hile Masingita Mall again hlayisekanani tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela